گاه بودن هر کس خیرت نمیکرد پیش بدوره نماز بخونم لیکن متاسفانه امروز دیگه نمونده است میوخی خدا رحمت کنه شیخ عطورا قصه میکنه میگه یکی دیوانه بود از اهل روزه نکردی هیچ تنها نمازه همین دیوانه خدا میگه نماز فقط توقع میخونده است خونه ما چی نمیرفته است کسی آورد بسیار شفاعت که تو آمد به جمعه در جماعت یا همسایش بسیار اوگواریتش میکنه که خونه و مدوخی نماز جماعت 27 فضیلت داره این نماز خونه یک فضیلت است بعد گناهگار میشه به ترک جماعت آخر میکشه روز جمعه مسجدش میره امام القیصه چون برداشت آواز همه دیوانه اشیاء کرد آغاز امام شروع کرد سوره فاتحه رو این دیوانه خدای خفا باعث نگرفت گواری باعث داره یکی بعد از نماز از وی بپرسید که جان در نماز از حق نترسی که بانگی گاو کردی بر سر جمع یک شخص در پهلوش بود از خانه سوخته گو وی خدا نترسی باعث میکنی که بانگی گاو کردی بر سر جمع سرت باید بریدن چون سر شم ترا کشتنت واجب است چنین گفت و امام هم مقتدا بود برو هم اقتدای من روا بود چه در الحمد گاوی میخرید و زمن هم بانگی گاوی میشرید گفت در خونم نماز میخوندم کشیده با مسجد آوردینم من گفتم اقتدا کردم به امام حاضر استاده اوی خونه سوخته در سوره الحمد گاو خرید رفت من چیکار کنم چه او رو پیشوا کردم به هر چیز هر آن چون میکند من میکنم نیست او که گاو خرید رفت مجبورم گاو شم میگه یکی پیش خطیب آمد به تعجیل سوالش کرد از این معنا به تفسیر یک آدم اومد پیش خطیب گفت حضرت همجا یک دیوانه خدا میگه که امام در وقت سوره فاتحه گوخری رفت راست میگفته باشه او مردم پیش دروغ گناه کبیره میدونستن رنگ این مردم روسیای شیطونه بودن یا رفیق تا میبینی در ماشین گذشته است زنگ میزنی خیلی جورا در کجاهایی نکلو آخه رو تا 30 کل می نبجا پیش من رفته استی و چی در داری دروغ میگوی تو ایما قرضدار نباشی بولوی تو ما یک دعوا و جنجال نداشته باشم با درجه دیگه دروغ عادت شده است که اگر دروغ نگیم استخوانم قرار نمیگیره والله این گناه کبیره ای فقط در پیش خدا جواب میگی همین خیلی که زنا گناه کبیره ای حق مردم خوردن گناه کبیره ای دزدی گناه کبیره ای شراب نوشی گناه کبیره ای نماز قضا کردن گناه کبیره ای انا خیلی دروغ گفتن هم گناه کبیره ای اون مردم میترسیدن ای خدا دروغ نمیگفتن نباشه همین خطیبی حاضر باشه میگه روش شبت میگنه روش سیاه خطیبش گفت چون تکبیر بستم ده ملک از جوی دور دستم چه در الحمد خوندن کردم آغاز به خاطر اندر اومد گاوی ده باز خطیب گفت حقیقتا بچه گاو ندارم همین یک قشلاق ده گاوی خوب دیدم داشت همین نو شروع کردم به همین فاتحه که ناشکری همین شیطان شما وسوسه کرد همون گاوی همین قشلاق ده دوم اومدن ندارم گاوی میخریدم که از پس بانگی گاوی رو شنیدم نه وقتی قصد داشتم که بعد نماز میرم همین قشلاق یا گاو میخرم که با عاشق که بچه کجا میره ما کفای تو اقتدا کردگی والله اگر هم خیلی آدم‌ها باشه دیگه هر کس جرأت نمیکنه در نماز پیش بره نه که وقتی دکان ترویج یکنی دیگه امام چی میگیری اگر ما با دوام طریق حالتو شید مثلا انا خوشیو نمازگزار چند مقداره که بخونه دیده یا چیزایی را در ذهنت میاره که در نقشت نبود در فکرش نبودی همین بین نماز هم در ذهنت اومدن میگیره همین حالتو به همین دیلت با دیلت همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بگو با زبان تلفظ نکنه با دیلت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله با هم اعوذ بالله گفتن شیطان میگیره زای پیش با یاد در نماز میآید ذهن تا در نماز میگیری همین صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنان نماز میخوندن خدا رحمت کنه با خدا هم قصه هم رو میخونیم میگوید افسانه ای برای مردم ما در نماز دیگه دنیا را فراموش میکردن کسای زخمی میشیدن در جنگ همون زمانه پیش هم تیر بود که تیری کمونغولک او تیری کمونغولک نوکش پیکان داره پیکان سکنجه های درمدن در خشروم درویه او رو کشیده برورده نمیشود
агар бикашишам та гӯшти бадан ҳамаро мекана меброра. Вале бояд ки гирча чок кунан ҳамихел, кушодаш кунан. Мақсад оператсия карда мегиранд. Анамо оператсия мушкилай да у замон да айкиҷои қадар наркозу, паркозу, обезболивающий ҳичи набуд. Мегуфтиянд ки ҳамо террора дар вақти намоз бигиред. Вақте ки ҳамо ихтилом мекардааст, такбир мегуфтай, дига ҳамо мебридиянаш ҳатто аҳамият намедодаст. То ҳамин дараҷара. ҳамин ҳолата дар медитсина транс мегӯянд. ҳолати транс, ҳолати бехуд шудан, аями дунё бурмадан. Ира ҳамин психологову ҳама қабул доранд ҳамин медико. Унам ҳолатое ки як одама гипноз мекунанд ку, унам ҳолати транс намеҳалта. Ба дараҷае дар намоз ҳамин қоим будан, намоза розу ниёз бо Аллоҳ ки медонистанд, ҳамин дар вақти ҳамун намоз чок мекардиянд, баданшона хабар намешидиянд. Худо раҳмат кунад ҳазрати Абдуллоҳ ибни Зубайр разияллоҳу таъола анҳумора намоз мехондааст дар хона, бачаи хурди шақалоқ дар ҳамин пешаш партофтагӣ. Ай болои сақфи хона як мор меяд, болои шиками кӯдак мезанад. Я мори шишаи бежиб. У замони пеша як ҷои потолоко буд. Ака ҳама одами доштагиш мегирифтанд, ягон бурёвор як айлифи хирмон мебуфтанд, мепартофтанд, дига ҳичи дига набуд. Дига ҳамин доду чиғир мешавад, моро мекашанд, меброранд, мекушанд. Ин намоз хондастад. Халос мекунад, мега дар ҳушум як чиғир омад, як шавқун ба чига буд, тиҷияй. Аҳ бача гуфтанд, дар пешат бачата қарибу аждуҳор бихӯра, тамро надидӣ? Гу ман намоз мехондам, ман чикор дорам ба аждуҳор то ин дараҷара. Ираби ҳамин дар назар муранд ки афсона метувад. Мо ҳазору як проблемамно дар дуни намоз ҳал мекунем охир. ҳамин намозе касари сидқу сафо нест, агар дар Каъба бигзорӣ раво нест. намоз сидқ надошта бошад, сафо надошта бошад, ҳамин як бало кунам ҷонма халос кунам, агар дар дохили Каъба ки бигзорӣ ба дардат намехӯрад. Барои ҳамин намоз бояд бо сидқу сафо хонда шавад. аҳамият дода бихонӣ намоза. Як шахс назди ҳазрати имоми аъзам Абу Ҳанифа меояд раҳимаҳуллоҳ. ҳазратҷон мега я миқдор тилло доштам, дар куҷое гӯш кардам, ҳамин қаки фикр мекунам, дар ёдам намеояд. Як 15-20 сол пеш буд мега. Баъд ҳазрат мега охир ман ягон мунаҷҷим набошам, ай куҷо медонам ягон масъалаи шаръим бипурсам. Аммо вақте дид ки кашолаши дига лавдаҳаш гуфт хаяр раҳат нишон метавам. Шаб хоб ки вақте ки ай 3-2 ҳиссаи шаб гузашт, ака ба ҳамин соатҳои ҳозира тахмин соатҳои 2-2:30 бихеяй хобра тоҳорат ки ҳамин 2 ракат намоза тарзе бихон ки байни ту байни Парвардигор ҳичи набошад. ҳамин гӯё ки Худои таоло дар ҳамин ҳузурати сулага медида бошиш. ҳамин хел намоза бихон. иншоалло ҳамин дилам гувоҳӣ метад ки меёбӣ. рӯзи дига ҳамин вақти намоз модода ҳам мардак метавояд 8 гиз ҳазрат ёфтам. хай ку гавзан чико кардӣ? ҳақиқатан ҳамун ними шаб хестам, гуфт таҳорат кардам, ба хотири Аллоҳ истодам, ҳамин такбири таҳримаро гуфтам, ҳамин нав алҳамда сар карда будам ки дар ёдам зад ки дар таи фалон дарахт бурӯш кардагӣ. рафтам кандам ёфтамаш. ба ҳазрат гуфт ман фаҳмидам ки ӯ шайтони малъун тора намегзорад ки 2 ракат намоза ба хотири Аллоҳ бихонӣ. барои ин 2 ракат намози то ай дунёву тамоми нӯшу неъмати дунёро боло ай. ҳатман дар зеҳнат меорад ки чӣ ҷон мекунӣ? тиловота фалоҷу гуркадагӣ бира тиловота соҳиб шав. ҳамин намоз ин ҳамин хелайда. ҳамин саъй кардан дар кор намоза ба сидқ бихонӣ, ба хотири Аллоҳ бихонӣ. ҳазрат суолаш кардан ки ё Расулаллоҳи мал иҳсон? иҳсон чи аст? иҳсон яъне ки некӣ ба беҳтарин сурат анҷом додани ибодат. ҳазрат гуфт ан таъбудаллоҳа кааннака тароҳ. иҳсон ин аст ки худоро тарзи ибодат кунӣ ки гӯё мебиниш. фаин лам такун тароҳу фаиннаҳу ярок. зеро агар чандета қудрати дидани Аллоҳа надорӣ, худованд тра мебина ку, аз корои ту воқифу огоҳ аст ку. бояд намоз ба ҳамин шакл хонда шавад. ҳеҷ ҳамин қасаросимаи ҳастем аз барои худо. агар ҳамин имом андак остатар бихӯрад, баъди намоз қавша мекунад. я ҳазрат меравад дар мавсими умра дар масҷиди набавӣ, агар дар ғайри мавсими ҳаҷ бошад, одатан оҳистаи хушрӯ мехонанд уҷоҳи. баъди ҳар як ояте бо миқдори ҳамин оят вақф мекунанд, меистанд, баъд довомша мехонанд. ба имом хондаста як
الحمدلله رب العالمین. این حضرت بیچاره هم اندک وقت میکنه امام که این میجوغه الرحمن. بعد او امام هم میشتود از واقعا اصلا پیغمبر خدا هم خیلی میخون. بعد هر آیت کمتر میشتود میگه الرحمن الرحیم. این حضرت مالک یوم الدین. شریکش میگه همه ما را دیگه نگه داره. خجالت کشیده مخیب باشه همه ده ما را طرف. بعد میگه گشتم سینش گفتم که انا بابا ایشون ناشکری شرمندم کردی. او بچم لقمهش دادم. لقمهش دادم. خیلی کرده سکم امام گم کرده است یا اینجا لقمهش میتا. در نماز میگه هر دو گپ زده با نماز تأخیر خونده. در نماز که گپی دنیا گفتی نماز فاسد میشود. و بعد این نماز میگه گفتم بابا ایشون چیلی شد این نماز گپ زده گفت سلام داده گفت سری دیلت شد من لقمهش داده استاد ترکی میگه گپ زد. با همین درجه به طاقتی هستیم که همون بیچاره را نمیمونه وقف کنه در لقمهش میته. حالا که نماز باید مثلا به خشوع خونده شود. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خداوند میگه بیشک رستگار شدن مؤمنا. مؤمنا اهل جنتن. مؤمنا مهمانای اللهن. مؤمنا کیا هستند؟ کسایی که در نماز خود خشوع کننده هستند. نماز با ترس میخونند. نماز با امید رحمت خدا میخونند. نماز طرز میخونند که گویا با خدا راز و نیاز کرده استند.